Enensia mwakwaba yada se do Adom TV bedroom health tips so yedi nkomo simenum bia na yahwe se de yapomuden ho samtie na wotwe bia nso ye topic ba kwesi oni akasa fa ho nti na wotwe we ye kasa fa myopia ho anura na ye hyiase nti kan ye ho ene de kwesi ne dafiada na point homeopathic clinic na daroma de bro yahwe bia hawadwan number na wo screen so no frɛ no na on show doctor wo mre pa anytime frɛ no obeje woso na one na di nkomo me Dr. Rachel Kusi akosan so wa ha na da Roma na wotwi so ode ye mfasa enchechire yi mu ntinya so ma me awofo ne abata ne ye na nkasa ye ntie ne ye dog me mo akwa babiem so fi ana family so me da se na wotwi so wa ma ho kwan se ye ni nkomo myopia sabo ne tofa kakra bi na fe ye nto so na ye nhwe ne signs and symptoms me da se ye share from Monday say myopia is short-sightedness. Ni nyina ne se ade benwa ubehu. Ade wachira short-sightedness. And you can say or eyeball it's a bit longer than the normal. And in terms of rays of light they fall before the retina. In terms of who ade eye wachi in simple terms no. Sana myopia no ete. Yan hwe na se bi wo afia so a beden wo. First one I'll be who say Oni wonu yate ho ono hwa ade wachi a ohunu kama wo hwa wonhu enti a wo say kai was then na madam fi ye unite class obi bese I can't see it me madam fu try na copy just say e ka me bi a kire ene ye first one second one oni akra ti fie yes akwa na squint ye ka squint na wo na ni say at ommo na ni nansa enti parents bi wo ma wo ntin kra na se say akra open ni mo amo it's because the child is not seeing Inti akra na ta wanka sampo mo wani ansa na wahu ade a eno so ye friend squinting another thing and as eye strain obo sa nipa no otumi twene ko ansa na wahu ade wachi but normal person no onye sa eno another thing and as na akra wot fie kra TV yes akona kodina TV nanim obi ate akira wo hwe ne kama ba yes akra no wa ben TV ni say parents say I na ko TV anim ansa because the child is not seeing. And I say akwa no try dey class on choni yi da bia akwa ba ko mistakes obeti san na ye mark na wrong akwa na bia na ohu obi wo so en chana ne ti da bia akwa na say headache mommy I can't my eye headache and no see another thing I was say adri e for say bia akwa no ehun obi ba me clinic mama panyi for almost 40 years e fini kwa ba mu na mama no hu hwe but na wonim wa koy MRI then wa ye ni na scans na wa ye until at 40 years I feel be who sana maame no na ni no lines 2 pen otime kan ya na ye kan no lines 2 was a doctor na me nim sana mani hu ade what you see it a condition e wo ha obia no e was wa adwen ba so wo dey compare and I face on pon wani no check it for attack tobacco see say tobacco see hu no for sakata bako one eye might be myopic bako to me hu ade chen bako eno so wo ya ne nkura ne nyina ho mo ne nkura ne nyina obi an check it because bako hu ade bebre na bako hu a the weaker eye can become lazy sa na bibi wo ho no ma ebema wo hu wo bi so de ebema wo say de akeka kwai wo yenya short-sighted what condition de ba mo hu ne say ni nyina ya observation oba na wa wo na onyini ko na no fuani toto ono a watena class no ohwa ade a ochwo ne ye kama na otifia na so hwe TV a o relax kama ochwo na ohwa ne kama ana just akwa no echo TV ho ben ho ansa ana gwa nkasa to apanyin no o drive a wotu ani hwe achi a wo no kama ana yes wan kasa wotwetwe ko asa no wahu ni nyina ye nema wo se bon ka ye se bia sa short sightedness bia na obi ana so bo so a ne maame sa bio ade wa kira wo hu papa so ade wa kira wo nyina sha take glasses aye nsa abusuan ya de yes etie ne nyina no so no e wo se uhu se bia ye ni ebekọ ye ba no ho wo ba na no na wa check ya ma no o wa na wa chat ye de obeye my number no na nyame ya mo kina ya to aso Tell me that say my number of friend my major also 0244 982821 0244982821 ya da say Dr. Rachel Kusi akosa ochina nyame ya dom ne nkwa hodin krai na ebesa to aso